Ditho tsa BAP lebatoweng la Peka Leribe di re ha di a kgotsofalla dikgiro tse ntseng di etswa tsa sepolotiki tlasa morero wa lesupatsela lebatoweng la tsona. Re buisana mona Mosotho Motle le ntate re tshedisitswe Letuka le Letuka re o amohela putsalatsong ya mo Afrika. Le buileng ke nna ntate. Na o re nthong e kapa morerong wa lesupatsela ho hirwa sepolotiki? Ke tsholo ntate. O ihle ho hirwa seweso sa sepolotiki moo. Ke tla tsholo ntate ke mantswe ya ka. Re fe ntate re a utlwa le alla le lla ka mpe ka moo le le ma BAP. Re le ma BAP re ile ra fumana lengolo ho tswa ho mongodi kakaretso hore re fane ka mabitso a ka bang mararo. Mabitso ana a ne ana le ke tla re keng le boleng ba ona boleng ba mohlala ha ke etsa ebe ke tle ke re kgetha re di Letuka e be ke motlatsi wa modulasetulo ha be wa utlwisisa ntate kapo motlatsi wa mohlokomedi wa thepa kapo motlatsi wa foromane e ne le mabitso a ka bang a mararo a batlang dintho tse jwalo. Re ile ra fana ka ona mabitso ana re faneng ka ona re le komiti ho tlamehile re buisane re ka fuana mabitso a feng mabitso a ra faneng ka ona ho motlatsi wa mongodi ho a fitise mabitso ao ha wa tsona e leng ra kwaile ntle le ngwana marao le ho thelwana le fitile jwang ao le a kgothaleditseng a setse ka mabaka feng. Ntate ya ha re se re kenya nko mobung re fihla ho mongodi kakaretso a bontsha hore ke nna ke khutle ko botsa motlatsi wa mongodi wa lebatowa jwale ka ha e ne ile yena a neng a fetisa mabitso ao ne ke sena mokgwa wa marangrang wa founu marangrang ho fetisa mabitso. Komiti ya kgolo e itseng ditabeng tse tsa lona ka molomo wa mongodi kakaretso o itse fela re lo buisana le motlatsi wa mongodi mme re fetse ra etsa jwalo ha ke bua le yena a bontsha hore yena ha tsile mabitso o fetisitse ona a ne ra hlwaile e leng hore mabitso a se a fetotswe boemong bofeng. Ka nnete ke utlwa ke na le re ipotsa ntate hore na ebe mabitso a fetotse boemong bofeng empa ha ke yang ko mobung haholo hore ba ka thata ra ithuta ho motlatsi wa mongodi ha o nnete o a tseba mme o sebetsa le mokgothaletsi wa mehleng re bona ka mabitso ano a sa hlwabueng ona ke a feng ke a ditho tse neng e le tsa BAP kgale tse e leng hore di tsa itlhohlola mokgeng. Batho ba fetisitsweng ha e sa le ditho tsa BAP bana ba fetisitseng ba keneng ditho hobane ke tshwaro nanda ke tshwaro hobane e ne e le kana ebe batho bao ba teng dibukeng tsaka le dibukeng tsa mongodi kakaretso ba ntshitse botho jwalo ka ha molaotheo o bolela hore o tla ba setho ha fela o ntshitse botho ba selemo se jwalo. Hana wena boemo ba hao ke bofeng lebatoweng moo? Ba ka ke mongodi ntate wa lebatowa. Mongodi wa lebatowa. Ntate ntho ya hore ho thwe ho na le motlatsi wa motlatsi ke hore ho na le diforomane tse ngata ntho ye ya lesupatsela ke nnete. Ke ba fela hore ka mokgwa neng re fuwa ya bana ba feta ke taba go fela go na le ke foromane e be le motlatsi e be ke mookamedi o na le motlatsi e be ke mohlokomedi wa thepa o na le motlatsi le nna le moemedi wa letona o na le motlatsi ke tseba mono fela go latela nyenyetsi e neng re fumana. Moemedi wa letona mosebetsi ya ko etsa wa
ka nnete ke ya ba thata hobane ba bona ebile ka hare ntse re bua taba tse ngata tsena gona moemedi wa letona mosebetsi wa hae ke o etsa mono dikgaketing ka nnete ha ke tsebe kore letona le ho thwe ke lefeng ke letona le felle ho thweng le emetse mo ha re a so fumane hona ebile ha e ka lo etsahala nke be ka re ka lo etsahala hona jwale le dipuso tse fitlheng ha ono ba le mesebetsi e tsena ho ntse ba le sebaka se jwalo so thong motho ke moemedi wa letona jwale ha ile mona he ntate le lla ka hore mo ntse le hira sepolotiki empa pele ho yeno na le ntse le hira ditho tsa di-party tse ka pusong fela mo ntate hona le taba hore le hirwa jwalo ka hore bale se le tseka le BAP ho hirwa ba di-party tse ka pusong fela ke nnete enda o tongu mane mo kileng ka bolela hore mabitso a na le maemo na le mono ke utlwile ka kakaretso nthong e ya le supatsela ho hirwa ditho tsa di-party tse ka pusong fela enda de ho jwalo ka le ka mahlo ke ya ka hlokomela ho go ile batho fela ba iseng ba di-party tse pusong boemong bo ba ditaba he le BAP peka mono le reng re ne re ke taba ena ha re sebetsa le mongodi kakaretso e tle e be bobebe ka hore e tla re khalla mo ga tla re kwatsetsa batho ba e leng hore ke ditho bobebe ne le go santsa le mathomo batho bao ba keneng se ka ba sa fauwa ba tlose go kengwe bao ba neng ba ka mabitso a bona bo ke mo hlokomeditseng gore ba re ka ba faile mme mongodi kakaretso o la bontsha hore go ka ba jwalo ha fela gona ka etsa lengolo le ke dumela ka nna ba le teng wena mo le bontshang gore na re ne re faile bomang a kenye bona mme ka nnete ha le ha jwale karabelo ha e so be teng ntate ho lokile re lebo haholo e utlwahetse ntate Mosotho motla metsotso e le shome ka mora hora ya botshelela o ntso mametse phutsalatso ya mo Africa FM taba ke le supatsela BAP peka kwana jwale a se alwana a re ho fetisitswe ba bang bao eneng e le dithogajana ho siwe bao ba neng ba ba khothaleditse banna jwale re tla etsa jwang na re bisana mo le ntate re tshedisitswe etuka